ni rhandza loko ri fika kwala risimu leri va ti vitana Soweto String Quartet, album yako yithiwe Zebra Crossings, risimu ri thyiwa Khwela. Inka na 50 minutes ntsena ku bila wara ya khubembiri nhlekani mingisero Mganalo FM na ku hlanganisa ku ronga ngisela xitichi xi ri koho eka nhlekani lowu ni khalanga pet mathebula n'wana risimato wa jimo wa xitlhango wa xikiritano wa jajaro makunela wa ndandadze a ku amukela mingisero mela Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo na ku kuma ku audio streaming ya Mganalo na fm.co.za nokora ku Afrika Wa Vulavula wu humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa hi famba ku fika le ka hafu ku bila wara ya nhlekani lowu. Titele timhaka mingisero Mganalo na FM, titele timhaka leti hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wehe eka toho hi ndlela veri ku na xikolo ka Tiyani a xi le ku ngheniweni kusukisela hi Ravuntlhanu vatswari va pfale xikolo. Hawu hikokwalaho ka yini vatswari mi pfala xikolo hi mhaka ya yini? Veri ivungela xikolo lexiya mi pfala na swi tiva ku Sambo hi ta holova hi ku loko ni vulavula hi swilo le Tiyani wa kwata kambe xi pfaleriwa yini xikolo? Xi pfaleriwa yini xikolo? Mi nga va mi ri na swivangelo hinkwaswo leswi swi mi vilerisaka tanihi vatswari kambe mi xi pfalela yini xikolo? Hi ku loko mi pfala xikolo mi pfalela vana va n'wina. Se i mhaka yin'wana leyi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka yona hi ndlela yaleyo kambe namuntlha hina hi ta va kha hi langute ngopfu ka timhaka ta ku ri dokodela Nandipha Magudumane veri man khomiwangi leswi ni nga khomisiwa swi va swi le nawini. Tiko leri ra n'we ri ntsandini leri leri tiko ra n'we ri ntsandini veri leswi va nga khomisiwa xiswona a Tanzania a swi le nawini i dokodela Nandipha Magudumane. Hi yo mhaka va tsutsumile High Court Free State ku lata tlhontlha ku khomiwa ka se va la ku chuchiwa hi marito man'wana se la ku ta twa ku kahle loko va ku va khomiwe swi nga ri nawini swi vula yini ku khomiwa swi nga ri nawini. Ta va hi ri na mutivi wa nawu hi languta ka timhaka totoleto president na vo veri timhaka leti ta ku tlhontlhana na timhaka ta pharapara va vona ku swantswa swi pfa swi yimini ku fika sweswi ku ya hi vatsundzuxi va nawu va voho lava va nga va tsundzuxa swi tshikeni mani sweswo swi nga va swi vula yini leswiwani ke hi leswi hi lava ku swi landzelerisa timhaka ta leswi ti nga humelela Hammanskraal na mutshami loyi wa le Giyani loyi a tirhela ku Messina loyi a nga hetelela na ya phatsamiwa hikuva a hlangana na nghozi yaleya ya mavabyi ya cholera. I swin'wana swa swiyimo leswi ndzawulo ya timhaka ta mati na nkululo yi ngeri yi ta nghenelela ku lata ololoxa xiyimo xo xolexo. Kumbe a swi fanelake ku meyara wa doroba ra Tshwane a hlongoriwa eka nhlengeletano liya hikuva a nga ndlangi hiwaku loko ni nga hembi meyara lowu wa ku nghena n'hweti leyi nga hela nje kumbe tin'hweti timbirhi leti nga hundza i hlongoriwa hi leri nge yini. Ntemba Bot Robert Maswanganyi va ta nghena va hi byela ku hi ku vona ka vo tanihi vanhu va kwala va vona va matitweni ya vo hi va hi loko hi kha hi languta ka timhaka letiwani mingisero Mganalo na FM na wa ku rhamba hi le ka 0860 002 543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za. Mina ni lava mi ni pfuna leswi leswiwani a mi ni hlamuli namuntlha leswi ne leswiwani a mi ni hlamuli namuntlha mi ta hlamula minduku ne ni lava mi ya ni lavela principal loyi a nga wa rixaka leri ni vulavulaka ririmi ra kona namuntlha mehe a nga principal ka xikolo lexi ririmi leri nga dyondziweki naswona ri nga vulavuriwiki eka swifundantsongo leswimbirhi Mopani na Vhembe. Ni lavele ni principal loyi venge i principal wa a nga va ri principal Mathebula, principal Maluleke, principal Ngoveni, principal Chavalala, principal kambe a ri ka xikolo lexi ririmi leri ni vulavulaka hi rona ri nga dyondzisiweki. Ni lava ku vona swin'wana ni lavele ni principal alo nde ku ndleni vulavisisi byin'wana se ni lava ku mi ni pfuna sweswo ku principal loyi a nga xikolweni lexi ririmi leri ri nga dyondziweki a Vhembe na le Mopani ni lavele ni principal yalo 0860 002 543 a hi ku khometi timhaka
kwala u nga va ku ri kona n'we mi nga kwala ka muganga lewo le Tiyani hi byeleni hikokwalaho ka yini mi pfale xikolo swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'we mi hi byela na swoswoleswo hi ndlela yole hey ku na mhaka yin'wana leyi hi nga ta vulavula na xiphorisa xa le Giyani na MEC a ni yi rivele ku na munhu a nge le ku foneni a fonela tihosi ayayayi tiko leri ra n'wina a fonela tihosi a tikhutuza mali ta vulavula na xiphorisa xa le Giyani na MEC a ni yi rivele ku na munhu a nge le ku foneni a fonela tihosi ayayayi tiko leri ra n'wina a fonela tihosi a tikhutuza mali mi Ntsandile hi va ka hina ni kombela ku mi byela mi ni Ntsandile leswaku munhu a za tshama hansi a ku sweswi hi fonela ai mi Ntsandile Khalanga Pet Mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki sweswo mi yingiseri Munghana Lonene FM hi sunguleni hi nkulukumba lava hi khomeleni mhaka ya tolo tshungu ni themba swi hundzile ha swona no swi hundzile mara mi teka leswi mi tsalaka dayari ya n'wina va mi rungurile ve le Dubai Van Rooyen na Jujunkona a Dubai vete ve nga mileli mi nga ta hlambala ve le Dubai va ya vuya hi wa mune loko ni nga si nghena ka nhlokomhaka loko va vuya va mi lava le ka Xitondzo Van Rooyen na Jujunkona hayi mi va byela ku ni le ndleleni ni la ku hi pima swa mina vona n'wini eka timhaka ta xikolo siva ra Phet hi vulavule ko tala mani loko munhu a pfala xikolo ni hleketa tlipi yin'wanyana ku nongonoko lowani a ni wu hupi ene mina a ya khorhweni vanhu a va ti tikhorhweni ta kota ku lulamisa swilo swa swikolo va vukosi va ka xitachi va ni titlipi hi Martin Xirindza va ku munhu yena a nga vulavula leswaku wa va vukosi i pfala xikolo xa Hluvuka lexi n'we mi xi tivaka ku na marhulelo mi xi tivaka a nga tiveki mina a ni ta ku ka timhaka ta ku pfalapfala swikolo tanihiloko ni nghena hi swa xikolo i ndzhaka ya vana va hina loko ku ri ku munhu a nga nyikiwangi matimba yo karhi a nga vulavuleli swa vukosi ni mi nyika xikombiso sweswi ni na hosi Bungeni ntukulu wa mina Given Bungeni Foundation rhangela muganga liya hinkwayo a ni vulavule ku no n'wi veka tinsiva mara loko a ri na miganga ya vawayeni njhakanjhaka xitachi mabodlongwa na van'wana vuhosi bya yena loko a karhi a byi fambisa hi ku ya hi mehe byi kahle mara ni kombela leswi vanhu a va hi tikhorhweni hi ku pfala xikolo siva ra yimani mi byela swin'wana yi fana na Public Violence Act hi ta ku i ta chajiwa ni huma Waterval ni vulavula na n'we sweswi ni le police station ya Waterval sweswi ni vulavulaka na n'wena ene vanhu va tele laha Waterval lexi nga xi kuma ni kume ku na maphorisa mambirhi va ni nyike ti-problems ni ya ka mafokisi va ni nyike ti-problems Waterval sweswi ni vulavula ni ri le xitichini hi ku hetisela mfumo lowu nga kona loko n'we mi nga mi vulavula na van'wanyana na va xikondi a ha ri ka Fairly State ni vurile i nge ndzi ku phorisa rin'we community service center rin'wana ri ya huma hi van riyo hi ku ya hi regulation 9 munhu evheneni a nga fambi a ri yexe loko ku ri ku maphorisa a ma qachiwi bag tele hi ta tshama ka ri la hi vukorhokeri a ni kombela leswi hi 2024 loko va na ti-election Svara a hi languteni timhaka ta ku loko n'we mi hlawula hi ndlela leswa bargaining ya ku vana va vanhu va nga kumeki vana va tirha va ri vambirhi community service center hambi ku ri titliliniki na hinkwako hi nga soli vanhu hi nga swi tiva nchumu xin'wanyani a ni kombela ni khinsama ni hlavula xidloko mi nga tivisi mafi ya vanhu
eka social media mi nga nyikiwa authority a ni ri na n'wina tsara pet khalanga loko hi lahla n'wana mhani nqambi leyikulu ni vula mathonsi le ka Xipondo moya wa u tlele ku rhula na n'wana wa vona mi nga tsalatsali swilo ka timedia leswiya swi na vini va swoho va fanele va swi tivisa mi nga tivisi hosi Ximixona kapteni Magomani va vurile siku leri a mi ri kona Sivarapet swa khomeriwa loko wo tivisa mikosi ya vanhu i nga nyikiwangi authority hi ta investigate i ta ya jele i ta ku khoma hi public act hikuva vanhu va ta kwata and then i tivisa swilo swi nga ri swa ka n'wini mi khensile 100 leyi va hetiselaku yona yi na nkoka ngopfu ku hi fane hi tanihi rixaka hi na maxaka loko nte tani ni ri khalanga Pet Mathebula wa n'wina kuna maxaka ya mehe va nga a le Phalale kuna maxaka ya mina va nga a Mamelodi kuna maxaka ya mehe va nga KZN kuna maxaka ya mina sweswo masvo loko no tshika ni humelele hi swo karhi va fane va sungula va tivisiwa vanhu lava ya va byeriwa ku hey khalanga yi wele hi yindlu khalanga yindle yini khala sweswo va tivisiwa hinkwavo se hi kota ku va hinkwenu ka hi swi tiva ku hayi a swi fambangi kahle masvo loko hi teka hi hoxa ka social media wa hetela ku va na xiphiqo xolexo xa ku u hoxe ka social media un'wana wa ndisa mi nga se swi vona no swi va nga se n'wi kuma va ha ri ku n'wi laveni a ya hlangana swo ka social media ivi ku humelela swo karhi yena hambanani a ni swi tivi ti-likes na ti-comments na yinini mi swi lava na le mafini a hi laveni yin'wana ndlela yo endla content va ka hina xikalaviti nhlekani ayi minjhani masi hi pfukile minjhani xikalaviti hayi tsakile mina ni ta vulavula hi le ya Nixonani ya ku pfala swikolo leyiwani ya bot problem leyi nga na yona la tikweni ra hina hi ku vona ka mina i ku vaakatiko loko va vulavula a va yingiseriwi a va twiwi a swi landzelerisiwi swilo leswi va swi vulavulaka so hi ndlela yaleyo loko va kombela ku swin'wana na swin'wana leswi va swi vonaka laha xikolweni lexiya kumbe ka tindhawu ta government a swi lunghisiwi mi kuma ku a swi le ku landzeleriweni vukorhokeri byi nga vi kona so hi leswi hina ti-politics ta laha South Africa ni nga ti vonisa hi swona mina ni twisisa ku vaaki va twisisa ku va fanele va acta ku government yi kota ku endla something ene na swona mhani a ni ale na swona hi yo mhaka na le ka vumbiwa swi koho ku vanhu va fanele va kombisa ku vilela kambe loko mi kombisa ku vilela a hi nyikeni xikombiso loko mi kombisa ku vilela a hi nge vatswari va vana lava nga verile vungela aka Tiyani ni na ku nyika xikombiso hi leswi hanyaka loko ku va na swiphiqo na swin'wana kwalaha xikolweni xexi lexiya ivi a swi ta vula ku va fanele va swi yisa circuit office loko a circuit office swi tsandza va swi yisa ka district loko va swi yisa ka district swi tsandza va swi yisa ka province ivi swi nga ololoxeki se va swi vona ku hi nge swi koti hina swo ya Pitori leyi ku nga na president Matamela Cyril Ramaphosa a hi kombiseni ku vilela ani swi vula ku va fanele va kombisa ku vilela a circuit kumbe ka district kumbe ka province leswi swi nga va ku va ti-courts to karhi ku organizer swo fana na sweswo kahle mina a ni yimi na swona swo ku pfariwa xikolo a ni twanana na swona a ni swi lahla mara hi ku twisisa ku loko ri ku ho endla 1 2 3 ku ta jumpa stage leswi hinkwaswo hi ta hatla hi twiwa hi kota ku lunghisa problem vanhu va hina va tlhela va endla sweswo ende ku ri loko ku ri ku a ko va na ku leswi va nge i ku loko va report-ile va nikisana no va hlamuseriwa va vitaniwa va byeriwa ku okay leswi a swi tshamisekanga ku na leswi a swi tshamisekanga ku na leswi le ku teni swi ta ku hlamuriweni hi ndlela leyiwani a swi nga ta fikelela kwalano mara mi ta kuma ku vanhu va tshame emitirhweni ya vona a va le ku endleni ka mitirho ya vona vanhu va kwata kambe sweswi ni vulavulaka i vana va vona lava nga dyondzi ku xikolo ene vo lo lamulela hi ku mini swi twile ivi ni ta swi tisani moyeni swi kutani kambe a hi namuntlha a xi pfariwangi namuntlha xikolo lexi xi pfariwe hi ku sukusela ra vumune ku nga ri ku ndlekeni ka nchumu a ku na loyi a swi tivaku a swi dyisiwa mahungu
ku fika loko khala nga swi yisa moyeni sweswi namuntlha se ma swi vona ku a swi nga ri ku tirheni ku tereka ka vona swi to tirha sweswi hi ku se ni vulavule hi swona ya mara loko ri ku va tereka hi ndlela yaleyo mi kuma ku swi ya twa hi khalanga a swi humesela handle asta swi antswa ngopfu ku tlula loko ku ri kun'wana of ka a reporta ku he exikolweni xo karhi ku ndliwa yini leswi swi nga ta ka swi nga solviwi hi ku olova mara loko ri ku swi tiveka ku vana va le ku denayiniweni ka leswi vura ku basic need ya education a ndhawini yo karhi bona loyi a nga ri ku va hlamuleni leswi va lavaka swona n'wana wa yele ku yeni xikolweni lava va nge le ku denayiweni right ya hi vo va lava nga ri ku hlamuriweni se va le ku xanisekeni kambirhi leswi ni vulaka swona ku la South Africa ku va lava ku twiwa fane endla leswi nga ta vonaka sacrifice that part ya ku vana lava va xikolweni masiku malama va ta mitwa va kota ku ta va ta mihlamula mina yale sacrifice ni vona yi nga ri kahle loko va lo sacrifice ya mali va ya seketa loko ri ku va ta futhi a seketa swi lava mali va sacrifice va ya sekete va sacrifice va ya ka district va sacrifice va ya aka province hiko ku inge sacrifice ku fika la ka ku vana va swi koti ku hlaya ku tsala na hinkwaswo leswi mahatlhe mi va tshikelela va nga yi xikolweni kambe arets politics leti hi nga na tona la South Africa loko ri ku hosi la ku fambisa swilo hi mandlele ya kahle ya ku fambisa swilo kahle tala ku nga kumi ti-solution va ta teka ti-file ta vona va ti veka leyi mara loko ri ku endla leswi nga ta pahuwa va kota ku attenda la South Africa kambe na ha vula tani ri leswi va swi bangi huwa hi yoze hi va twela vusiwana namuntlha nongo timinete kahle kahle makumembirhi nkaye timinete ntsena ku phela ura ya khumembirhi ku nga ri khale ta va ka kuma tlhoko mhaka ta mahungu na tatana Hlulani Fanuel Magayisa ku na mutswari la a lavaka ku vulavulanyana katsongo hi timhaka leti ya ta le Vungela mutswari inhlekani ni pfukile hi pfukile njhani papa hi pfukile swilo yini ku pfala xikolo hi pfala xikolo hi reason ya ku hi le ku laveka titlilasi and milawu hinkwayo ya ku aplaya titlilasi hi yindlile hi 2008 laha titlilasi leti hi vulavulaka hi tona ko tirha 8 classes a henhla ka enrollment ya 572 so 2008 ku hinde va MEC vo tala ngopfu ku katsa na va MEC Mutswaleli na va MEC hinkwavo lava mi nga va hleketaka ku fika ka MEC lava nga koho sweswiwani hikokwalaho ka yini ti nga akiwangi kusukisela 2008 a ku cinca yini ti-promises leti a va hi byela tona va hi byela ku hi ta va hi ri ka budget ya rini ivi loko swi fika ku va na sweswo swa ku cincana ka ti-MEC and leyi sweswi hi vavisaka ngopfu kusukela hi 2017 tiripoto leti hi tikuma loko hi ka hiya ende loko hi ka hiya loyo hetelela ya kona leya sweswi ku nga yiwa hi ti 19 September 2022 va kombise ku swa hina November swi ta va swi kha swi sungula November yi hela ya lembe ri nga hela ku fikela sweswi va tlhe va nga hlamuli ku why va tsandzekile ku ta va imani la Malaji i yini Malaji i chief director Malaji LN chief director ku ka education la education kwala Bikhat kwala Polokwane la Polokwane okay no matondana nini ni khomele ntani sungula ni chucha tatana Hlulani Fanuel Magayisa ta vuya yisa mahlweni mutswari tatana Hlulani Fanuel Magayisa yi byeleni ku mahungu ya wara yin'we ta MC kwini khalanga Pet Mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ne sweswo mingisero mugana no FM 12 timinete ku phela ura ya 12 kheseli tatana Hlulani Fanuel Magayisa na timhaka tinhlongomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we n'wini na mutswari la se loko swi vula ku mina vumbhoni bya ku kusukisela 2008 mi ka mi tshembisiwa timhaka ta ku mi kuma titlasi hungu rin'wana ri kuma ku veri titlasi ta n'we ta ha fuleriwe hi mazingi lama kumbe hi swifulelo leswi swa chefu
swa asbestos i ntiyiso hi sweswo ende sweswo na ti-record ta vana va hina lava van'wani vuvabyi byebyo byi va affecte ngopfu na ma-teachers. MEC va swi tiva swilo leswaku mina ti-asbestos a xikolweni xa n'wena Va swi tiva kahle ku ze ku delegate-iwa na tihosi hi Letswatsi ti famba ti ya kwale. Se va ku yini? Hayi tinhlamulo ta kona ko va teto ta ku hi tata rini lani ku na yin'wani ya 2018 va nga vula ku mithendara va ta ku thola hi August leri ku nga yiwa kwale September. August ya 2018 yaleyo a ku zangi ku thoriwa munhu va tlhela nga hlamuli. Swi vula ku tatani Malachi lava mi vulavulaka hi voho va tiva munhu loyi a nga le ku cinceleni timhaka ta le ka xikolo xa n'wena va ta fane va hi byela ku i mani a cincelaku switshembiso leswi swi va ku swi ndliwile hi ku swi nge endleki va tshembisa swilo va swi tshembisela ku rixa ripela ende lexi ni kwatisaka ngopfu mi nga kwati lexi nga mi khomi ku kahle good because lexi va xi nga ni khomangiki lexi va xi nga ni khomeki kahle sweswi vatswari va karhele ku hlenga timali ku laviwa ma yi vona thekisi kumbe timovha ta vo 5 ti ya Pietersburg without nothing. So hi ho leyi sweswi ni vulavulaka ku hava munhu loyi a nga ta hi stop until xikolo a ko onheki nchumu xikolweni hi le ku hlayisa ka xikolo xa vana va hina kona ka ku vana van'wana va le ku dyondzeni sweswo swa ni vava ende hi mhaka ku va ya ku dyondzeni va kuma result ya vivabyi se a sekete va le ku tirheni a sekete va le ku tirheni mara mathicara mpundu un'wana na un'wana va pfuka va ta ivi hi va hlongola ku famba ni mi ya tshama hi ku mi ta hi fela a sekete va le ku tirheni a sekete va le ku tirheni hikokwalaho ka yini vomi va tshika va tirha a sekete hi le ku va landzeni sweswiwani hi fanekele hi hlangana na traffic department a hi ri ka malamulelo tona hi ndlela a sekete mi la ku va landzela yini a sekete hi lava ku va nyika papila ximfumo ku swi tiveni ku le xikolweni loko ku nga titlilasi ku nge vi na xikolo kambe mi khanya mani hi ku a mi khanyi vana van'wini vana va hina va le ku vabyeni ka vuvabyi lebyi byi nga ta ka byi nga suki kambe va byi vitana yini vuvabyi lebyi un'wana sweswiwani a hume xilo la nkolweni la xi dlina va n'wi pfuna sweswiwani i le ku phaki ka tiphilisi ta TB na mi hi ta ringeta ku lava ndzawulo leyiwani yi ta hi byela ku hikokwalaho ka yini va mi kholela kutani na ku tatani Malachi lava i mani na ku va tiva yini hi ku cinceriwa ka masiku na minkarhi ya xikolo hi ku ku na loyi a nga cincela loko swi nga cinciwangi la ka province swi cinciwe ka district loko swi nga cinciwangi ka district swi cinciwe a sekete loko ende xin'wana kwalano ne tatani Malachi a va ha khomi tifoni ta le xikolweni xa hina okay hayi i mani hi twa ku va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo va ri yini hi mhaka yaleyo kambe leyi ya ku pfala xikolo mi pfalela vana meya ni vava i vana va hina lava va tlhelaka va hlupheka ku ve i vana va hina lava va nge le ku hluphekisiweni i ntiyiso hi langutele ku malembe lama taka xikolo lexi vulavulaka hi xona mina ni hlamuseta ku n'wana wa mina a nga tshama kuma less than 96% ni hlaya aka report ya December mara lexi vavisaka ngopfu i ku n'wana loyi i sirharele handle hi ku ya hi leswi laha xikolweni swi ndlisaka swona vana lava nga tekiwa a xikolweni lembe leri it's more than 20 hi mhaka ya swilo leswi namuntlha ni vulavulaka hi swona a Tiyani hi na probleme ya swilo leswi hi swi vulavulaka ende swi affecta enrollment leyi nga ta endla ku pfariwa xikolo ni metweli papa ni metweli so ni kombela na vatswari lavan'wana a hi yimeni hina ya ti-rights ta vana va hina a hi onhi nchumu hi hlayisa nhundzu ya hina na meti yes
nemetweni papa yi ta ringeta mina leswi ni nga ta lava xona i ku ni ta lava ku kuma byin'wana bya vuxokoxoko lebyi mi nga na byona mi nga niki munhu byi famba loko munhu a lava vuxokoxoko byo karhi a nga no teka copy mi nga n'wi niki maphepha lava mi nga na wona hi ku loko mi nga ha vi na wona mi ta va mi nga ha ri na vumbhoni. hayi mina internet campaign all documented na tona and ni rhumele WhatsApp ya video ya loko vana va hina va kha va neriwa hi timpfula endzeni ka tlilasi na mabege. No ni ta ringeta ku tihlanganisa na n'wina na mina ni ta kuma vuxokoxoko lebyi mi ni rhumela swo hi WhatsApp ku loko va ndzawulo va hi tisela tatani Malachi hi ta kota ku twa ku hikokwalaho ka yini xiyimo xi te tani. Ni khense ngopfu. Inkomu papa ya khensa swinene sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM leswi van'wana lava nga matimbeni va ndlaku swo va ndla vana va hina maxaka ya hina sweswo hi yo mhaka xiyimo xi te tani masitwa mi yingiseriwa mehe kambe ke la ku ya vulavula hi timhaka ta nawu la na mutivi wa nawu tatana advocate Baloyi lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi twa ku timhaka letimbirhi leti ta ku a ni khomiwangi ni khomiwe swi nga ri nawini swi vula yini. la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mi yingiseriwa Munghana Lonene FM hi amukeleni advocate Baloyi advocate Ntsako Baloyi hi ndlela yaleyo hi bula na vona ka nhlekani wa siku ra namuntlha hi timhaka leti timbirhi mhaka ya ku sungula ya Thabo Bester kambe yi kha yi khumba dokodela Magudumane lava nge ri hayi mina ni khomiwe swi nga ri nawini makhomelo ya mina a hi wona se ni tshikile loko va tshikiwa va ya kwi hayi swi swa milawu na advocate nhlekani advocate a mi ni koloti n'we hayi ni hakerini na loko ni nga hakelanga bot test ni nga kota kulungisa mali card. advocate inkomo a hi sunguleni la hina timhaka timbirhi leti ni lava ku hi bula hi tona hi tlhelo ra xinawu i mhaka leya ya president hi nga bula ngopfu hi yoho ya timhaka letiya ta xiviko lexiya xi nga ze xi tlhontlhiwa na mhaka leyi ya ku dokodela Nandipha va nge bo a va khomiwa leswi va nga khomisiwa swona a swi le nawini va yi a high court hi tindhawu leti mi tirhelaka ka toho n'we tanihi advocate kahle a hi sunguleni leya dokodela Nandipha kahle xirilo xa vona yini la. Xirilo xa dokodela Nandipha i leswi va nga tisa swona laha Afrika-Dzonga leswi va believe ku ri ku hi milawu leyi vuriwaka ti-Extradition Act leswi va nga tisa swona va fanele va nga tifanisi swona a ti fanele ku lulamberiwa nawu walowo wa extradition wu nga kona between South Africa na Tanzania hi mhaka ku va khomeriwile Tanzania leswi va swi vulaka swi ri va lo abductiwa kumbe hi rito ra xitolovela va lo kidnapiwa va tisiwa la South Africa va kombisa ku sweswo a hi swona leswi nawu wu fambisaka xiswona so hi timhaka leti se ti va yisaka khoto ku ri va tsutsumela khoto ku ri khoto yi va lamulela because it is a unlawful arrest ku hi mavonelo ya vona mara ku hi leswi nawu va xiswona. Se loko va nga loko swi ri unlawful ku fana ku endleka yini va fanele va tlheriseriwa Tanzania. No loko vo kuma va wine case leswi ni nga tshembeki ku ri swi nga humelela mara sweswi mi nga vutisa ni to hlamula ku ri swi vula ku vo to tshikiwa loko ku hava ku ri va ta tlhela va khomiwa futhi hi mhaka ku adawa sesitaka leswiya hi xiamerika swi vula ku ti-double jeopardy loko vo humelela ka leswi va nga kumisanani xiswona sweswi laha ka high court swa vula ku va to fanele va tikisiwa sweswo because swi nge tlhe swi ngetiwa kumbe va ku va maphorisa va ku hi sungurisa hansi manjeni a hi ixiweni warrant ivi ya khoma munhu loyiwani swi ta va tikela ngopfu sweswo. Se lava va nge va na nandzu ke va nge hina vana va hina kumbe hina hi va twisiwa ku vava a swandleni swa dokodela Nandipha swi ta vula yini. Again but loko vo humelela ni lava swi va clear yeah loko vo humelela ka xikombelo xa vona lexi na swi mi ripitaka a hi dati ku va ta humelela mara sweswo botsete swi vula ku ri
timhaka letiwani doctor nawu hi ndlela yin'wana loko ho fambisa swilo hi nga swi fambisi kahle a swa ha lunghiseki. That's why ko tala loko hi landzelela nawu ho fanele hi landzelela to the core. A ku na ku bypassa, a ku na ku juta nawu, because loko wo tsandzeka ku endla swilo hi ndlela ya xinawu a wa ha tlhe i tlhela laha a nyiki opponent mbirhi especially ka maphorisa ku ri a hi tsenguriseni futhi se hi endla swilo kahle. Tinamba swi va swi pfariwe sweswo a wa ha koti ku endla nchumu. So yes, va lava nga rila va nge te i va ndleleni i va onherini i nawu ta va va ferini hi ndlela yaleyo a ka ha na lexi nga ta endleka hi mhaka ku na sweswi loko kha hi vulavula so a ni dokodela Nandipha a va voniwangi nandzu hi khoto sweswi i vuriwa ku i muhehliwa i suspect. Swi ta vula ku ri hinkwaswo sweswo vo lumbetiwa a hi ntiyiso, ene leswi ni vula hi tlhelo ra xinawu ku nawu wu tirhisa ku yini, ku nga ri ku hi normal general knowledge ya munhu un'wana na un'wana. Nawu wu ri from the word go wu landzeleriwa as there's no second chance to fix it. Swi nga va swi ri swona swi nga endla ku dokodela Nandipha va ku mina mi nga ni katsi ka swilo swa n'wina swa kombela bail. Ya sweswo xikulu hi mhaka loko a va lo sungula se va kombela bail manjeni ku ya hi leswi ni swi vonisaka swona a va ti byela ku ri swi vula ku ri hi ta va hi pfumerini ku la hi te ku landzeriwe ndlela ya xinawu. Se hi nga pfuni maphorisa ku lunghisa milandzu ya vona, hina hi nge kombeli bail, munhu la nga kombela bail loyi a nga tisiwa la hi ndlela yo ku landzeleriwe nawu ku a za a ta fika la ka magistrate court. Se va swi vonile loko vo yisa mahlweni xikombelo xa bail va ta va kha va lunghisa leswi swi nga hoxeka leswi maphorisa ya va nga swi endla. Se besa ra ku vona va nge kombeli bail i va tsutsumela la high court va lwisana leswi va nga tisa xiswona laha a South Africa ku fika lava nga court le plotini na magistrate. Ni twa ku loko vo humelela swi nga endleka va nga humeleli hi ku vona ka n'we a ku na case yi nga va yi voyamela kwihi loko ku ri kumile ka xiyimo xa ku hlamula. Ya mavonelo ya mina both excess one leswi nga hoxeka hi mayelo ya vona a court va ndlelisa hi swi vula ku agent application. Loko munhu a ya court hi ku hatlisa court yi ta fika yi n'wi vutisa ku famani kumbe i mani a humaka ngati, marito malama hi leswi ko tala swi vutisa ku hi swona loko se iya hi leswi vulaka agent application. Hi xilungu mi ta twa jaji a ku is the blood on the wall, why are you coming to me, hi ndlela ya ku hatlisa. Se i xi lexi xo sungula leswi swi nga ta endla ku ri case ya vona manana Nandipha yi nga fambi kahle hi mhaka ku a ku na lexi xi boha ku va tsutsumela court hi ku hatlisa hi ndlela leyi va ndlisaka xiswona. Hi ku a va fanele ku ri ku va lava ku xi lwisa kahle a va fanele va ta kahle va nga jahi a va na tirhizini to ringanela ku ri court yi va yingisela. Leswi swi nga ta humelela leswiya ni nga ta ku court yi no fika yi ku ri lack of agency therefore we strike a matter of the law, leswi nga ta va tlherisela ndzhaku. Daswani ku ri ku va nga humelela ku hi xinawu na leswi court tirhisaka swona swa kanakanisa ka nkarhi. Se loko ivi loko va ku a yi agent swi ndlisa ku yini hi ku na leyi nge le ku fambeni hala, se swi ta ndlisa ku yini lava va ta yimela yihi, va ta yimela tiphurosesi letiya ti sungula ti famba ku ta endleka yini? Leswi nga ku humeleni a ni bosikete ko va maqhinga lama dokodela Nandipha nga ri mazameni ku ri va huma ka mahungu leyiwani. Se swi vula ku loko vo hlongoriwa le high court va ta boha ku tlhelela kwala va nga kona kwalano. Hikuva leswiya swo va fambisa swilo ku nga ri hi ku hatlisa kumbe va ta na leswi vula ku ri ku ordinary application kumbe normal application swa heta no 3 years swa ku jikajikisaniwa kwalaya. Se swi hela na sweswi swi fana ku ri a swi kunene va vuya va tikombelela bail kumbe loko va teka bail va ya mahlweni nandzu wu tengiwa. Hi ku xin'wana sweswiwani a va se chajiwa a va le ku kombeleni bail, swi ta va ka vona mara lexi nga ta va kona ku va ta tshama va ri khoteni until vona va vula ku va lava ku endla yini. Loko va nga vuli state kumbe mfumo wu ta yisa mahlweni ku va hehla hi milandzu leyi nga va hehla hi wona. Se hala ka magistrate court swi ta ya mahlweni swi nge yi
vana kutani lava va busy van'wana va kombela beli namuntlha eka Robert vona va le kombeli i xiboho lexi va nga xi teka ku ri vona va endleni va le kombeli beli sa koxa nchumu swi le ka vona akoxa ke nchumu swi le ka vona advocate ni khomele ntani ku ni lava ku maybe ya mi ni hlamuselanyana katsongo hi timhaka ta xiboho lexi nga tekiwa hi president n'wina tanihi vativi va nawu swa mi hlamarisa a swo boha ku va swi tekisa leswiya va nga hetelela va teka xiboho xa ku a na ha tlhontlhi timhaka letiya ta panel liya sweswiwa mo ni khomela tani ni sungula ni hundza hi le vhengeleni ta vuya yisa mahlweni advocate Ntsako Baloyi lava hi bulaka na vona mingiselo Munghana Lonene FM tiviwa nawu lava hi nyikaka xifaniso xa hi laha timhaka ti fambaka ha kona na ku pfumela ku ri na we u na tlhelo ro karhi leri u tsakelaka ku va u ri landzelela hi ndlela yeleyo hi yo mhaka hi ku minkarhi hinkwayo hi ku andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika Wa Vulavula Munghana Lonene FM makombandlela xana u swi tiva leswaku Gem Clothing Store i xitolo xa fexeni yo xaveka lexi xi kulaka hi xihatla laha Afrika-Dzonga xana xi na switolo swa kolomu ka 120 tiko hinkwaro naswona xi ta pfula kaya ra xona lerintshwa eNkuna Kroll Mall hi ti 25 May i nga ti kumela special swo hlamarisa swo fana na majesi ya vaxisati hi 65 rand ntsena kumbe tibijama ta xixika hi 120 rand ntsena swa vaxinuna i nga kuma jesi hi 70 rand kumbe jean ya manyunyu hi 80 rand na swo hambanahambana swa vana swa kumeka kusukisela hi 10 rand ntsena u nga hundziwi special swo hlamarisa swa vaxinuna vaxisati na vana loko Gem Clothing Store yi pfula eNkuna Kroll Mall hi ti 25 May i nga kayeli hi kona ku ta korekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus sweswo mingiselo Munghana Lonene FM inongo tumela tinga seba awara yan'we ka Munghana Lonene FM makombandlela awara yan'we monge misava lava hi nga ta tiseriwa wona hi tatana Hlulani Fan va magayisa nderi ku na munhu a nge le ku foneleni Tihosi a ti byela sweswi a ti byelaka swo ivi ti va nyika mali ti n'wi nyika mali Tihosi leti njhani mi ta twa Surgeon Rikhotso na MEC Bioscope Makamu loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara yan'we kambe sweswi ni na advocate Ntsako Baloyi lava hi nge le ku buleni na vona ka nhlekani wa siku ra namuntlha advocate ni khensile swinene loko mi ni khomele riqingho ro rolero a hi yeneni ka president Cyril Ramaphosa va nga teka xiboho xo a na ha tlhontlhi xiviko lexiya xi nga tisiwa hi varhumiwa lava va rhumiwile hi huvo yo endla milawu n'wina tanihi vativi va nawu a mi swi languterile swi mi hlamarisile nako swi vula yini loko hi twe xiboho xexo xo huma ka nkuvuma president munhu wo fana na mina i lo khensa a tsaka ingaku se ingaku va na leswi vulaka ti-proper advice because a swi tikombe nga ku ri a ku sungulweni a va nga advisiwangi swona ene matsonga va tsutsumele constitutional court va tla court leto tala letiwani leswi va nga fika va tlheriseriwa ndzhaku ka le constitutional court na swin'wana swi ve swin'wana swa ku kombisa ku ri ingaku a va le ku tumbuluxeni kahle ene ni vula mhaka ya ku a va le ku tumbuluxeni kahle hi mhaka ya ku mhaka liya ya panel liya yi voteriwini le Cape ni te swi va swi ri kahle loko muvulavuri wa vona president a ku mara mhaka leyiwani a yi tlhela yini ku ri ku parliament yi ri nge swi mahlweni ene leswi swi vuriwaka hi xinawu swi vuriwaka it has become moot lero why president va dayana na dongi leyi nga fana va ya kwini swi va pfuna yini se loko ri ku va na backup ya parliament ene ve le ku heteleni nkarhi because parliament ta ze va jikela so va hati va songasonga timhaka letiwani parliament ya yima na vona ku ri kumbe va ha ri na majority vote ya ku swi nga yisiwi mahlweni ku nga vi na impeachment se a va humeka swona ivi then sa herisa sweswo kambe muvulavuleri wa president loko ni n'wi twe kahle a nghenisa na xivulwa hava xa
for now hikokwalaho ka yini for now liya yo va ya ku ti protecta sweswi ni nga vula ku ri timhaka ta politiki mani nga ngheni ngopfu ka tona but a na ha tiva ka jikelaniwa swa endleka un'wana a pfuka a lava ku swi pfuxa se swi vula ku for now liya yi nga jika yi ku hi te for now loko ri ku na loyi a nge xiboho lexiya wa xi pfuxa i lava ku ta impeachment sweswo va siya that whole president ku va kota ku va tlhela ndlayini va ku okay mani lava ku impeachiwa i mani tlhelela khoto ke so swi va pfuna ka swo fana na sweswo ku ri va xi lwisa than ku face impeachment loko ri ku na loyi a jikaka a ku ri a hi impeacheni president ku ya hi ku panele yi te yini swi pfuna ka sweswo but se mi tiva songa rigogo ra ha tsakama palamende yi nga se va jikela advocate ni mundzuku a wu tivi hi khomele yini but xin'wana na xin'wana xa humelela se loko ra ha tlhaveni dyambu a hi ri tirhiseni ni mi twile advocate ni khensi swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta hlayisekani va na siku lerinene inkomo advocate Ntsako Baloyi mutivi wa nawu lava kha va hi nyika xifaniso xa mahungu lama yambirhi hi ndlela yaleyo se wena u ri yini ke hi le ka 0860002543 tsundzuka na hina nkarhi wo tala se loko mo tirhisa timinete leta mune leti kumbexani mi nga tikuma na n'we mi yi tele na hungu rin'wana hi ndlela yaleyo loko hi vuya mahungini ya misava hi na vanhu vambirhi lava hi nga ta va kha hi vulavula na vona se mi nga kuma ku a ha ri na nkarhi wa kahle maka kona se a hi ku timikiselo me ku i la ku namuntlha i angula ku yini ka timhaka leti timbirhi dokodela Nandipha veri vo va khomiwe swi nga ri nawini ku na muyingiseri wun'wana loyi ni hleka aye khalanga aye papa mi pfukile hi swi twile mi nge yi dlamba yale ya xikolo xe le kaya xe le Tiyani xexi mi nge ti sambo ta kwata a ni kwati ku vulavulani kwata ngo sambo loko ni vulavula hi swe le Tiyani mirini n'we a ni ringeta ku hlamuseta ku ri decision leyi vatswari va nga yi teka yo pfala xikolo ni vula ku va na all the reasons ta twala leswaku why va lava titlasi no ko va ku loko ri fanele vulavula hi timhaka ta le kaya ku vi i tshama kona swi endla loko next time i ya va ku hlongona mara lexi ni lava ku kombisa xona i ku xikolo lexi ya khalanga xa Vungela mina loko ni sungula ku dyondza hi 1981 a xi ri ni vula ku mama swi xi nga xi ra more than 50 years xi nge tshama xi endliwa nchumu xi sakarile ene na mina xi vona na loko ni hindza ku ri xikolo lexi ya ku nga ha ri xikolo xa ku fanele ku dyondza vana ene timhaka ta ku va pfala xikolo hambiloko ni nga yimi na tona ku va pfalela vana xikolo lexi mina a ni ri mihleketo ya mina a yi ri ya ku va ta va pfala sekete because hi laha ku nga na mukamberi na lava a va fanele va va pfuna because khalanga ku na issue yin'wana hi talaka ku yi vulavula ya tribalism and loko yi vulavula ve ri no hina hi tribalistic hina swin'wana na swin'wana a hi swona xikolo lexiya xa Vungela xi na principal wa Mvenda xi na mabalani wa Mvenda la secret office eMvenda vanhu lava hava the best interest ya vana va hina loko mi ya leva huma kona vhembe swikolo swi akiwile because loko ku ri na problem akaya mina khalanga ni believe ku mutswari yena yimaka hi milenge the first person la fana yimi hi milenge i principal a lwisana ku xikolo lexi a xi hluvuku xi va kahle hikuva swi vona ku vana ve le ku vabyeni i ta yima njhani hi milenge ku ri hana n'wana wa yena la dyondzaka la vana va hi va kha va dyondza ka swikolo swa kahle loko hi vabya ene a ni n'wi blame a ngo lo titiyisi thole hi vanhu ve le Tiyani SGB ya Tiyani yo nga n'wi recommenda va ku a ta thoriwa because a va believe ku he the best candidate mara leswi se ni vula ku swona khalanga i ku xikolo lexi a xi deserve ku nikiwa titlasi vana va dyondza kahle i ntiyiso vana ve le ku vabyeni will end up vana va hina va file hi xitalo vana ve le ku vabyeni na swi tiva time and again loko ya ka vana ve le ku vabyeni makamari ya lama kusuka hi 1950 something ma nga kwala 50 years mara ka roof se mara lexi mina a ni va komberi na lava ni nga vulavula na vona akaya a ni ti why mi nga mi ya pfala sekete mi tshika vana va dyondza mathicara a va dyondza na lava vole pfala sekete va pfalela na principal ku wena principal a ni mi te swin'we na lowu wa mukamberi famani le ka district mi tshemi ya ni le ka province ku hina hi hlongoriwa mintirhweni because a mi le ku akeni ka xikolo ni kombela mi tlhelanyana katsongo ka leyi mi nga vulavula hi yoho ya ku principal Mvenda mabalani Mvenda na mukamberi hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka ku swi vula sweswo no ni swi vula hi mhaka ku hi le ku hina le ka area ya hina leyi nga
district yena yi nga Avente hi le ku voneni ka tribalism yi kulukumba ngopfu swi ya endliwa hi ku i vulavula ririmi ro karhi se loko hi kha hi va vona ku loko i languta ka masakona la ku vulavuriwaka Xivenda swikolo swi akiwile because yena wa swi phusha hi hava swikolo swa Mavhenda leswi nga kusuhana hina swi nga hlakala ku fana na swikolo swa Machangani mara laha Tiyani ku hana xo famba laha Akani handle ka vungela ntsena laha Akani i Rumbi a ni swi tivi ku nga ku yini Akani high school i Rumbi titlasi to hetela ku akiwa titena professor Ntsan'wisi bloko titlasi ta 4 na bloko ya admin i Rumbi Akani hi hava swikolo swa kahle leswi nga ku akiweni ene mapapila ma kha ma yisiwa for the mere fact that ku va Machangani ya ka hina amalekulweni amalekunle ka nchumu a va nikiwi vanhu va hise swikolo le makamdelekani va tlhava akeriwa swikolo swa ti world class hina nga ku va swiphuta se na swi vona ku na vona a vele ku phusheni because vana va vona a va kona ene lava nga va tisimani va lava nga va thola va lava nga va recommend va ti SGB na metro mani kuma mangu msaba nkesi hey ya kwala ka principal ithoriwa hi mani injeka injection wa siku rin'wana tatani marenga loko ho va kuma siku rin'wana ho va ta hi byela kambe sweswi a hi kumeni mangu msaba ya awara yan'we na tatana hlulani fanwa na magayisa wa kwele Tiyani i minute ku bila awara yan'we gayisa sweswo mi ngisero ngana lona FM ka 0860002543 sweswani ya ka MEC ayi ka MEC sweswi ya ka Sergeant Rikhotso ivo va hi nyika ku xifaniso xa ku ya hi vo va tiva yini timhaka leta munhu loyi vengi i le ku foneleni tihosi na tindhuna loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi xitichi xa Munghana Lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka vayingiseri lavo tshembeka bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni seke hikwalaho ka yini u nga navetisi eka Munghana Lonene FM a swa ha vutisiwi leswaku loko u navetisa bindzu ra wena ri ta tiveka hinkwako navetisa eka Munghana Lonene FM van'wamabindzu lavatsongo ni lavakulu loko mi lava ku navetisa eka Munghana Lonene FM tihlanganiseni na easy hi ku rhumela email eka mabokani@sabc.co.za ndza engeta mabokani@sabc.co.za Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswo mi ngisero Munghana Lonene FM hi amukeleni Sergeant Rikhotso va suka ka xiphorisa xa Limpopo va le Giyani sweswi kambe ke va ri hi ku ya hi ku tiva ka voko na vanhu va vilerisiwaka hi swo karhi Sergeant nhlekani 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 na le ka vayingiseri vanhu va vilerisiwa hi yini ku nga ri vanhu ntsena tihosi na tindhuna va vilerisa hi yini vele ku hlanganeni na yini va hlangana na swiphiqo maxi ku fika sweswi ku na milandzu yimbirhi leyi nga mangariwa yi mangariwa hi tindhuna kumbe vukosi byo karhi lexi xi nga humelela nandzu wo sungula wu mangariwe hi siku ra vumbirhi ka n'hweti yaleya Mudyaxihi laha ku nga ta vurhangeri kusuka aka muganga wo karhi va ta kombisa ku va foneriwile hi munhu wa xisati munhu loyi wa xisati i vule vito leri a nga ti vula rona a kombisa ku huma aka ofisi ya MEC Tiyani Bioscope Makamu swi nga leswiwani ku na ntsengo wo karhi lowu va fanelaka ku va wu kuma tanihi vukosi byelebyo kambe a swi yimisiwile vona tanihi hofisi va tirhi hi matimba swinene ku vona ku mali liya ya humesiwa se swi nga leswi a va humesi mali yo karhi loko va humese mali yaleyo swi vula ku mali ya vona yi ta processiwa ku endlela ku ka vhiki leri a ri fanele ri landzela va kuma mali ya vona nandzu lowu mangariwe wa mune kumbe wa ntlhanu mara a va tshembisiwe ku mali va ta yi kuma hi Musumbhunuku se loko va chele mali yaleyo a va yi chelangi hi siku rin'we yi cheriwe hi masiku hi ku hambanana nga ku masiku manharhu ku landzelana loko se swi fika laha se va swi vona ku wako a ku na ntlangu yo baleka ngati kumbe a ku na mali leyi nghenaka aka account hi laha se va nga za va teka xiboho xo va ta mangala hala police station hi te mati ya ntsongo tolo ku ta van'wana futhi na vona na ndzhenga loko va ta na vona va kombisa ku va foneriwile hi munhu loyi ene wa xisati loko a va fonela a hetelela ku hawa loko mi nga tshembi yi mani ni teka phone hi leyi
ni le ka MEC va vulavula na n'wina se munhu loyi va nge yena MEC loko a vulavula a nga vulavula boxeketa o hayi ni khome hi mukhuhlwana hi mina MEC mara sweswi va mi byelaka swona hi swona hi khome hi mukhuhlwana ku a hi tirhana na timali ta n'wina se swi nga leswi i milandzu yimbirhi leyi yi nga mangariwa la se loko se swi ri hi ndlela yaleyo kusuka le ka vufambisi bya hina ka district general Mashava kan'we na station commander va nga hetelela brigadier Sarakwana va tihlanganisa na va hofisi ya MEC MEC hawa vulovhi va ku milengembirhi va tlakuka hi ku a swi va hlamarisa va ta humelela va kombisa ku hayifo swilo leswi nga ku humeleleni swi le ku hi hlamariseni swinene a hi swi tivi se mara endzhaku ka sweswo muhaxi ku na tiqingho to hlaya swinene leti hi nga ku ti amukeleni ku huma aka vukosi hi ku hambana ka byona ngopfungopfu na tindhawu leti ya Tavende lava kombisaka ku na vona hawa va ze va nga ringetiwa va byeriwa ku hoxani timali mara a va chelangi hikuva va hetelela va nga swi twisisi ku MEC va nga vulavula leswi hi ndlela yihi na ivi va hetelela va kanakana ku va endla swilo sweswo mara lava va tindlu ta vukosi van'wani va vona lava nga fika va teka swilo simple va hetelele va endla tano va chela timali hi xikongomelo xo ta kuma mali va cherisiwe mali ku va ta kota ku kuma mali kasi mintirho leyi a mukhensi loko swilo swi ndlekile na a ni ngo munhu a ta ku hayi wena ntombi i nga tirha hi ku hiteka ha ku khensa i khensiwa yi nga se ayi nakona muhaxi a ni ku hi tirhela mfumo loko hi karhi hi tirhela mfumo khensiwa hi mfumo a hi khensiwi hi vanhu lava hi va tirhelaka ti laha police station loko a ni endla vulavisisi aka nandzu wa n'wina ni fike makumu ma swi vona hi luya mihleketeleriwa i gweviwile se banani mati tingwenya ti etela kumbe hayi khona loko n'hweti yi hela a hola swi tala hina hi tirhelaka mfumo that's why hi ku hi ya ntirhweni hi thoriwile hi tikhompini se loko swi fika laha mi kumaka vanhu va kokiwa rinoko munhu a tikuma teke swimala swi xavisiwana a ya chela swi va swi ri karhi swi vava hi timhaka ta ku i vanhu vakulukumba kasi milandzu ya muxaka leyi mahaxi a yi tali ku yindleka ngopfu hi tlhelo ra vukosi vo tala laha a Giyani ve le ku rileni hi ti-hardware ku na munhu loyi nkarhi wun'wana a swi tivaka ku le ka Pet Khalanga va akile mara sweswi va le ka xiteji lexiya xa ku va fanele va rhufa ni twa a mi fonela ku ni huma aka hardware yo karhi hi na special xa ti-tiles leti ti nga kona ene va ri na information leyi nga helela va ta fika va mi byela Khalanga Pet Matebula a swi tiva ku mi le ku akeni mi fonela kusuka la ka hardware leyi se ku na special xi nga kona chelani mali hi mhaka ku mali yi ta hela se va fika na vona vaakatiko vo ringana vambirhi vanharhu lava taku va ta complaina mi kuma ku va hetelela va deposita timali hi ndlela yaleyo mara swilo sweswo va ta va hetelela va nga ha swi komi se ku va ku ri challenge hi timhaka ta ku na loko mahaxi hi vitana vaakatiko loko ku ri na tikhoro a va ti vanhu hi ta kota ku va hi tsundzuxana mara mi ta vona vanhu loko se va ta a police station va ta ku dyeriwe timali swa fana na leswi swa ti-buying online vanhu vo tala ve le ku rileni swinene hi timhaka ta ku vo teka mali va chela na munhu loyi va n'wi chelelaka a va swi tivi hala a nomakhale vhiki leri nga hundza station commander colonel Bina na vona a va ri na problem yaleyo ku vanhu vo tala va kumeka va karhi va xava timovha online a hi yeni loko a heta ku deposita mali yaleyo mali i va movha wolowo a nga ha wu kumi loko se mi fanele mi tlhelela ka tinambara to teleto a ta ha tirhi swi tani na teti vanhu davizita va nga chela mali va karhi va communicata na vona loko va heta ku chela mali vanhu valava a va ha kumeki mara hi nga tiyisisa mahaxi ku vulavisisi se byi sungurile ngopfungopfu aka nandzu luwa wo sungula timali leti tin'wani ta tolo loko ti cheriwa aka akhawunti ka bangi yo karhi hambiloko hi nga yi vuli vito se mara loko ku ri ku va tibangi teto vo va tirhisana na hina hi timhaka ta ku munhu loyi a nga na akhawunti i na vun'winyi swi vula ku swilo hinkwaswo swi tshamisekile hi nga vona amakumu ka siku na vulavisisi byi kahlula byi boxeketa laha hi nga ta va hi karhi hi vona ku hi kongome kwini mara hi la ta kombela swinene aka vaakatiko ku va nga kokiwi rinoko hi swilo swa kwala na kwala wo byeriwa ku ku na special nkarhi wun'wani munhu ya xava xilo vhengeleni va ku tshika hina hi ta ku humesela hi xona hi backdoor 1 2 3 munhu i tshikini i humeni vhengeleni a kokiwa a ya phangeriwa swilo swa yena vhiki leri nga hundza kwala ka nongonoko wa n'wina muhaxi ku na miyingiseri leyi a nga nghena kombisa ku na mani lava nga rhobiwa mali a bank loko na ha tsundzuka kahle yaka ku ri loko va huma bank va fike va vona un'wana a fika a ndla ingaku i thumbe mali amahlweni ka vona hi swin'wana leswi nga ku tirhisiwile loko wo tshika ku navela ngopfu swilo leswi va swi ndlaku loko va mi vona ku mi huma a bank nkarhi wun'wana va swi vona ku mi dirowe mali va famba na n'wina kumbe va hoxa xiphephana kumbe va karhi va famba vambirhi va fika va cukumeta mali hi mavomu mi nga voni nchumu ivi lowun'wana a fika mukhumba ku mani mali hi leya mi yi voni na ivi mi yi vona mali yaleyo a ku hi thumbe swin'we a hi fambela ka ndhawu yo karhi ya hi ya xerana na mali ivi mi vona munhu a hetelela fambisa sweswo loko se yi fika leyi i fika i khutuziwa
kasi loko ku ri ku impela u ka hi nga rhandzi mali ku tlula vutomi bya hina swilo swo tala swi va swi karhi swi hlayiseka se loko ku ta pfuta mangari wa milandzu leyiwani va chava ku boxa ntiyiso wa leswi nga ndekisa xiswona Sajeni ni mitwi ni khensile swinene ntshemba va ta xita xibele tindleveni ha ta ya mahlweni hi vona ku hi mi nyika njhani nkarhi wa ku va mi dyondzisa rixaka eka mhaka yaleyo khensile swinene inkomu mashi na le ka akhense va lava hi bula na vona i Sergeant Rikhotso va suka ka xiphorisa a Limpopo hi ndlela leyi na ku ya ka MEC hi twa ku leswi ku ngele ku tirhisiweni ka vito ra vo va ri yini vona hi ndlela yoleyo kambe ke ni nga siya ka vona miyingiseri wa Munghana Lonene FM ni pfumeleli ni sungula ni ku tivisa leswi va ri u swi twe kahle ku na crawl yi ya mahlweni na ku kula yi engetela mavhengele lama nga ta pfula hi ti 25 ta May tana u ta tlangela na hina ku pfula ka mavhengele mantshwa u nga bukuta ti-voucher na swin'wana swo tala loko xava eka mavhengele ya hina nkuna crawl hinkwaswo swi vuya ekaya hi wun'wana nhluvuko lowu tisiwaka hi ku tinyungubyisa hi va Masingita Group of Companies. andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika Wa Vulavula Munghana Lonene FM makombandlela MEC wa timhaka ta ntirhisano wa mafumele matshamele ya vanhu na timhaka ta ndhavuko Limpopo MEC Bioscope Makamu va yime kulunga ku va va bula na yena MEC wu njhani mkhuhlwana khalanga hi upapalatini a wu se fika hi tshemba ku nguva leyi i ta hindza sweswiwani nge se hlangana wona ko va lowu loko ka va lava swigevenga ku ri hi na mukhuhlwana a wu se fika khalanga mhaka leyi ya tika ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku hetelela ku onhaka vito ra n'wehe vito ra ndzawulo hi ndlela yaleyo tanihi ndzawulo mi yi vona njhani khalanga i tingana swinene loko vanhu va tshamini kumbe va pfumala ntirho va fanele va hoxa mavito ya hina kumbe ya ndzawulo eka xiyimo xo fana lexi mi nge ni kombisa khalanga ku hi yo mhaka mi vona ndzawulo yi humese xitatimende xi kombisaka ku vanhu va visita a va swi tivi ku a ku na siku na rin'we handle ka ku hi ta tiofisini na vo va ta tiofisini ta hina va nga ta kuma mali hi tifoni to huma ka MEC kumbe ka ti-officials ta ndzawulo lava lavaka mali hi ku mi ta twisisa ku na loko munhu a fane a hakeriwa hala ka ndzawulo i ta hakeriwa hi tiphesali loko munhu a fambe process yaleyo ya ku vona ku timhaka ta yena ta vuhosi ti tshamisekile so vanhu va ka hina ni vona va ri ku dyeletiweni hi mhaka ya vanhu va tirhisa mahungu mo biha ni nge ni kombisa ku van'wani va vanhu davezitha lava mina ni nga va hlohlotela ku a va yi police station va ya pfula loko ni ta kuma ku a va tirhisa na ririmi leri chavisaka swinene ka Limpopo ya hina va kombisa ku Vasotho lava va lavi ku mi nyika mali so lava hi MEC hi yo mhaka khoma ni mbalala na yena hikuva swi tiva ku vanhu lava ni tirhaka na vona ku nga va na Vavenda ku nga va na Vasotho na Machangani hi tirha hi ri Limpopo hinkwenu so i mhaka yo hlamarisa ene na ku byela vaakatiko hinkwavo ku a ku na siku na rin'we hi ri ndzawulo hi nga ta va na ku hlawulana hi ku hi vala ririmi ra njhani hi tirha xifundza lexi hinkwaxo a ku na leswi nga vekiwa tlhelo swi vekeriwa Machangani kumbe swi vekeriwa Vavenda kumbe swi vekeriwa Vapedi kumbe Mandebele hi tirha swilo swo fana ka muganga leyi hinkwayo kambe a swi vuli nchumu leswi ka n'wina tanihi MEC ku ndzawulo ya n'wehe kumbe xana na yo yi fanele yi langutiwa ka vatirhi lava va nga va kha va tirha MEC ngopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku loko munhu a teka xiboho xexo kumbe xana a nga va a tshama a hlangana na un'wana a endla maendlelo ya muxaka khalanga ni nge vuli ku completely a ku na munhu wa le ka ndzawulo a tivaka swin'wana ka mhaka leyi ni ngo va na me ni nga lavi ku vulavula timhaka ngopfu hi ku le mahlweni emandleni ma maphorisa ku lavisisa hi ku ana na vito leri a ri tirhisiwa whether i ra ntiyiso kumbe a hi ra ntiyiso vanhu lavesa lava a va ni hlamusela ku no mhaka mani loyi a nga fona mani wa ka mani a va na wena ni va na wena na mina ni ku hayi a mi vulavulanga na mina mara swi nga va tshembisi vanhu lavizika ni hleketa ku impela va kona van'wani va le ka ndzawulo lava nga va ku na vona va vone opportunity va yi tirhisa hi ndlela yaleyo leswi ni tshembaka ku hi ku tirhisana maphorisa hi ku ndzawulo hinkwayo kusukela ka nhloko ya ndzawulo na mina na vatirhi hinkwavo ngopfungopfu lava tirhaka traditional affairs se hi endle ku va swi lemuka hi tlhela hi va kombisa ku hi ta tsakela ku munhu un'wana na un'wana a va kha tirhisana maphorisa loko va tshuka va n'wi komberile ku a ta hlamula swin'wana swa leswi ku vulavulaka hi swona hi ku
swi thyakisa mfumo hi woxe loko ku ri ku ndhawu ezita ma yi vona ndhuna loko yi tekeriwa mali yo ringana leyi nga tekiwa i mhaka yin'wana yo vava ngopfu kambe na vo vanhu ndhawu ezita va nga humesi timali loko ku ri ku va na nkateko va lava va navisa va huma kwala Giyani a ni vo ngo driver va ta ka Nkuri va fika va kombela ku hlangana na MEC va ku hey ku na mhaka leyi ya mali leyi yi kolotiwaka loko ku ri va kolotiwa mali kambe vugevenga i vugevenga khale nga South Africa i nge va blame vanhu lava ezitha na kona ku va yisiwe va ze va pfumela swilo leswi swi nga ri ku kona completely. Se loko xiyimo xi te tani MEC kumbexani a ni lata ku mi hetisela mi ku yini kambe a hi tlheleleni nyana ndhawu ku na timali leti ti nga languteriwa ta tihosi kumbe tindhuna kusuka ka ndyangu ya n'wina? A ku na mali leyi nga languteriwa kambe swa endleka hikwalaho ka ku lwisana kwala vuhosini mi kuma ku ndhuna yin'wana nkarhi wun'wana a yi yimisiwini hi hosi ivi ya khoto swi fika swi hlamuriwa ivi va hetelela va ku ndhuna a yi yimisiwangi kahle yi fanele yi kuma mali ya yona. Vanhu va tiva sweswo va twi nga ku na vo lavan'wana hinkwavo va kolotiwa swa tindhuna letiya a va ku a mi swi twa ku ve ri ndhuna mani i kume mali yo ngengenge va rivala ku luya a ri na xiyimo xa yena xo ka xi nga fani na xa vona impela na loko swi humelerile se sweswo swi endla ku vanhu va ka hina va lemuka ku hey nga ku mali yi we ri mhondo hala ka Coxa na hi ta yi kuma a hi hoxeni kumbe na vutsotsi va ta endla va hi pfuneta ku hi yi kuma ku fana na ndhuna mani le ka miyexe kasi a swo va tani a ko va mhaka yo karhi ya munhu hi yo mhaka ni ku ni pfumela ku mhaka leyi yi nga va yi pfunetiwa ngopfu hi ku na van'wani va tindhuna kumbexani siku rin'wana va nga tshama va tikuma va kume mali endzhaku ka loko ku ri ku a va yimisiwini swi ya tikhoto hi ndlela yaleyo. Hi swihi mi nge amfambi mi nga swi vulangi ngopfungopfu ka vanhu lava hi vulavulaka hi vo tihosi tindhuna leti ti nga koho ehansi ka ndzawulo ya n'wina? Lexi la ku vula ku xona vanhu lava ezita hinkwavo ku nga va Vhembe ku nga va Mopani a ku na nkarhi na wun'we mi nga ta fanele mi hakela mali ku pfunetiwa ku kuma mali loko ku ri ku mi kolotiwa mali ka ndzawulo swi vula ku mali leyi mi kolotiwa ku ya n'wina mi ta yi kuma ku nga vi na munhu un'wana loko ku ri ku na munhu a kombelaka mali pfunetani maphorisa sweswiwani ku fanela police station mi kombisa ku munhu a ta yi teka kunene hi nkarhi wo karhi ivi mi vitana maphorisa ma ta kota ku n'wi kumela kusuhani mi ta va mi pfune rixaka ku vona leswaku vugevenga lebyi fika makumu. MEC ha khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina na rixaka hi ku angarhela hi ndlela yaleyo ku dya ku engeta. Na khensa khalangana vayingiseri va Afrika Wa Vulavula. Inkomo MEC Bioscope Makamu va vula kutani sweswo mingisero me swo vula ntsena mingisero me ku a hi ringeteni hi tindlela hinkwato laha hi nga kota ku papalata ku tikuma hi wele aka khele ra vukungundwana loko a ku ri ku tsakela ka me na n'we mi nga nyika timali leti ta mi fanele mi vhe mi khomiwa hi ku i vukungundwana sweswo leswo kambe a hi ku tsakela ka mina kambe ke swi nga leswi a hi fanele hi nga xavi mali loko ni fanele ni ya teka pasi ka ndzawulo ya xikaya no fanele ni ya teka pasi ku ni nga humesi mali ya ku se ri fanele ri hatsa ri vuya kumbe ri ndla yini hi yini kwala ya teka passport yi ri ya xihatla a hi zangi humesa mali yin'wana handle ka ku hakela ya passport nako passport yi tlhe yi vuya hi xihatla a ni ri na tatana Justice Xipala loko hi ya teka ti-passport ta kona maswo a hi fanele hi ya Mozambique se i swin'wana swa leswi kumbexani mi fanele mi swi tekela nhlokweni mingisero meko mi nga pfumeli ku tikuma mi kha mi ngetela timhaka ta vukungundwana hi yo mhaka a ni te ni ta vutisa siku rin'wana kwala ka nongonoko walowu se ni ta vha ni swi vutisa namuntlha ku hikokwalaho ka yini n'wina mi chayelaka mathekisi mi fanele mi nyika maphorisa ya swa le magondweni mali ni mi vonini ni va vonini van'wana va kha va endla tani hikokwalaho ka yini mi fanele mi va nyika ene ni tiva na mavito ya vona ni ta va vula siku rin'wana kwala lava nga nyikiwa mali ni kha ni swi vona hikokwalaho ka yini va fanele va nyikiwa mi va nyika leyo va hola vanhu lavaya ka phesala kambe ke ku na mingiseri la layinini la mingiseri na mi vona ku mi koho kambe ku na mingiseri n'wana nga rhumela email yin'wana yo vava na yena leswaku swa tiko leri mi ni tsandini muhumelerisi email hi leyi twanana inhlekani botpet ni muakatiko wa le holofana mune wa masiku lama nga hundza ku fika namuntlha kwala holofana ku tlhakisiwe wansati wa kolomo ya ka 57 wa malembe a vula na vito ra vona ni nge ri hlayela
loyi a ye ka njhakanjhaka community hall a ku ri na leswiya swa ti-land claim va chike taxini laha dibini ya le holofana kusuka kwalaho a va ha fikangi ekaya ku fika tolo loko va kumiwa hi loko ku ta va ku yiwe etin'angeni. So today hi le ku komberiweni ku hi ta na ti-donation ku ri ku ya hakeriwa n'anga mhani vona va vuyile. Ni kombela ku ri mi nga vuli vito ra mina mi nga ri boxi na kombela botipeta ai mi ngi sari nchakana Ai me pfukile papa mpfukile go mo ai pfukile ai man ka tiko na vula mi ntsandini la mi ntsandini ai katika la so la tikweni ai saka yiwa njhani nga ngeni u nga zanga u consult wa ka tiko ku humesa mara swi lunghini mo nhlamulo leswi kalanga va ta ku ni na xivilelo xin'wanyana no hleketa ku ri hi be nkarhi hi ta yi vula mhaka leyi ya Prince Mashele ni vona nga ku hi ta nghena ka yona kumbe mintuni swa boha yi nge heleli moyeni vhele yi nge heli ntsena leyi yi nge heli ntsena kambe xivutiso i ku n'wina hikokwalaho ka yini mi ri na ku tsakela ku yi nga heli ntsena i ku ni vurile ku Prince Mashele a hi mihleli wa tipolitiki i n'wa tipolitiki ni ka ni hehla ku hi tirhela Action SA na DA ni hehle kwala ka xihahamuwa hi ku a ni vona swiendlo swa yena and a ni tiva lomu a humaka kona se vahleli van'wana nkarhi wun'wana va hi kanganyisa va ku hi vahleli va tipolitiki mara va yika va ri na mavandla lama va yimaka na wona se va va kha va hi kanganyisa kambe a ni na ku hlamula swona na ta hlamula leyiwani ya vuhosi khana nga loko mi ri vuhosi mitirheli wa rixaka swi ta njhani ku rhanga n'wina mi pfumela ku la ta hoxa mali yo mi ta nyikiwa vukorhokeri a mi swo hi ta lwisa ku yini na vukhamba lebyi le kalaka loko ku n'wina varhangeri mi tlhe mi pfumela ku ri ku rhobiwa kumbe ku ndla vukhamba na hi ta lwisa ku yini hikwalaho ka yini va nga vulangi ku ri hi ta mi tisela kunene n'wina sesi leswi mi nge mi lava